Okoman Radio, Okoman Radio, Amen. Mama. And Anopai, and you want a fata nese, and a DJ Donzi, what they are to mono. Anopai Tim na set. Nemo Nano. Testing Mike 1 2, Beba Sunti. Ya dear Rachel of fear. You're quiet, dear Chija, Marcarina. I want baby. Nebia oya kasia akasi samno fata onkwa obiara ntumi mra wase kura nyani a ope abodie wan kura eya pa o okasie no Yankupone Wusna dinyina Ezi aye nka onkwa Anyunwe mema oda mi atworo ni nyina mame oda mi onim twitworo papa dwuma na wo mantem mene ni nyina ya anuanom na ya me bantam kakra Owura Okore General Manager Owura Gideon into Owura Zigibi Owura Kwame Amponsedi Writer Esther K. Brown Mayweather Donzi Nana Odey Amo anyone ever nyina adiachi en yeda wonyame ase papa no wotwa papa wosima edu e be hwen kratam ne ye announcement ne ya sore so midi di kwam yo hene da ko methodist fo nyina amranti hene D boy aka Father hello ne dia no pa me ba Romans Akuffo ya wase hey obi say oyo no odi kase onye so ya onno yo papa Okoman so no bi say onu nti miti Okoman anya mi nti na wuti Okoman team no nyina nti sezigi antwa ya ntom framamu a ye nko ba bia se donzi amebonwum na ye nko ba bia obi so anko pesika ma ye nko ba bia na wonso wenti a ye nko ba bia nti eye team work ebi wo hono mo siesie na ye akwesa ayefro ese ayefro no wo ye fo obabi hono mo siesie wo ja no nko obese krakra motobi sa ayefro be man ni coat no hwe akosua sa no ampam coat no a enti we be som na wo ya som na de pagya enti fantifo no onwum bia moto obuman da pagya ni osune omu ye nipa miensa 3 anite ye teamwork ane edu bebe edu obi manya no ho agema de me na minim sa da bi ye bebre wase ye bedwon anya me na me ye direct dabi aye team o ti ase and aye team ne de ya de no and Zigibi one striker Owura Okore mu nyina wo mu yakoye ni mutin
Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And show be a shonyanko pompe. And show be a show bema and show ba and show kunu and show yiri and show chami and show be a shonyanko pom. The author and the finisher of our faith. Ono kase mpuna na punu adano na watching. Etwa mu kwasi da Methodist ni presby o ma na akenkan asem ne baako Onyankopon se nia medono no ona medono ne mepe na asem na mepe na asem Jacob ni nua Esau baako wia baako nhira Nyankopon ka say Jacob have I loved. Jacob you know osisifo Jacob no your kronfo Jacob was a supplanter but God said nia medono na medono and Jobia brother sister Jobia Okoman yen Jobia yen Jobia ko enimu sa no Michia aya pentemprem e wo late aya nana konadi ne konfo chiame champanyini akora michia siemra na o hira yen e hira dada kromeka hira wansem a kirawo. There are 3 types of blessing. Ukuro betumi a hirawo ukuro mu nkonwa ne abosom betumi a hirawo ugidi o wunyi ndi omfa nyamasem me wa kafe so asɛ ne kafe abesuyi na meti aso dem no meton sa koma nananum se nananum mu yi apa ya mon kai me for Yakopon de tasina se nananum nsa eti bibitimi se o se we dey suma we ya de yanka se ebofo we ya se suma we ya de o suma nkwa ahene ai ni chana nananum no pay e mamu ena o mase Biblia kusukop me prede ahemfo atena nkonwa achamefo adadifo nyina Nyankopon hira mo. Biblia kusukop me prede asofo Presby Methodist Pentecost CAC Christ Apostolic Kiribantua kanse aso Nyankopon hira mo. Enyina yen kambom ne mpedwo kwapman be ye ejina me no so obi me kwapman ye mfa man da bia da obi mfi nkran obi mfi tema obi mfi baabi se ono okroboni wa fi krobamam adan ya me besi university e wo hade ama okwapman for wonye da bia da ye na sese ye looking unto Jesus the author and the finisher of our faith. Mesi Jobia na no pay tax na can focus and more the animal wadi a form na okọ no emfa nya nkomobo adwuma na wakomu ena no pay no apprentice emfa nya nkomobo ebi esuru adwuma wi o mfa nya hwe nkomobo na yesie emfa nkosi ba bia enti looking unto Jesus hwene a wo hwe no a hwani mutin nako deba ni bia wo drive a wo pe fans mekwabo wo na kunkun wan fa dipa na nkodu then be your own driver. Never let them go do destiny as we so. Minna edue yenti asembone Yehowa no a ade ma kodu asomdwe me betwa ene de nso awie. Nyankopon kwaso, Ghana man kwaso, Okwab man kwaso, Yetie fon kwaso, Okoman radio kwaso. Erade nhyira amen. Andra na no de ehye nkom se ne enti a ayeyenwura Alan Kwadwo Chamatin want to hear press conference anopa na 2 o'clock no amaso no ene se obe resign senkazik no benya be ne bite hono ama me yanka mani beje Okoman kai ansana awia no etom abanso ampa krata agina ba na no de odihye kama akwaba ye ja papa kamishira on ye de Yehowa tiase odanda men kakra say be ya menhye okay mse enra otimi de tum se nyaye no Alan Kwadwo Chamatin obe resign ampanso no pe da sorry ye no na no na atum wa resign wa hu bibia na wa hu bibia oh enya ni suade hu no okay ena nya asem amete won say politicians ye ne wonante ache okay radio adwuma yesi mu ache amanamane ntina yenri anka yedu dada da boy yesi mu ache anka yedu yesi mu nche bebre sa na mu on se yesi hu sa ohoro a na wa mu ya mama asem ni akukuroko sem a onzu betumi akase te se wo mu a wo hwo mu na no yende nananom ne politicians na da romani asofo da romanti and say 2011 ya 2010 2011 ya na okay Okay, 2010, 2011. Yeah. Okay. Okay.
say misim kakra ja. Oh okay. Oh, you are see the ebi beje bi. Yo. What you see? You are see no. So one tia say obi obetwe nya classmate kro be sen. Ebi ana mo ko school no kwa dey first. Ono no we kra. Ono we. But abrabo mu no we no dey first. We dey first. Eno nche se hu na kai ye ko school no we. Odi pa betimi aboa o. Okọ no ho a wetime ma odwetire so ye ko school no we ntimi nkọ no ho sa transfer mo o ka ho transfer mo Yesu Kristo sa papa bi yare o se fa won ko kire okrum sofo fa won ko kire no se Yesu na tumi nyina wo no o sa yare ni wie no o de nidie ni obuo ade ma sofo panyin na wo ho no na so panyin no Yakobon ba ade Yakobon ba o tumi nyina kura no se fa won ko kire okrum sofo and it's a one who baby asesa wogina at a point in time eniama bebre ba hwere wo eniama bebre ba hwere wo yo papa nanti ana meka asam no se won se yedi won achi ache ye no won aye programs ye interview won ne ade ye nim se na politicians no wo si at enti se politician bi kasa utie ni din a utumi hu baby a okwa rive utumi hu baby a obegina enti na ore kasa ansem nyina no na enye me wanwa hwe onim di boy ode ade betu gwa wie ne na me analyze kakra ne say the next thing obeye se wantu kwan ankotena brochiri a obegina as independent candidate Alanche Martin and another to be honest yeah I said there be me can say some misfortunes are opportunity unse this year Amanfo kasa and MPP into question ni ade enti fanse ala atene ho Kennedy Japan you didn't be atene ho then you two parties straight from MPP na NDC ana Baumia Dr. Baumia a be easy fight ama about easy fight about to nyina yes sir na we go kakra fanse you to aba nyina 30 million 30 million no there are 4 strong parties including MPP NDC Aland there and even fan say Kennedy Japan there no what and you know MPP versus NDC and 5 million say 30 million we have 5 million we have 5 million 20 million na ba me anko 10 million e be then about me anko anso betimi anya 10 etimi sisa adene say brapa hini adene say NDC as a whole no now no they are fighting forward say we betimi a winning general election and am winning general election don't forget assembly ho na wo kan okukwam and can two bedroom MPP for na kan breaking the 8 and it for nya say kim some be try some be break 8 yes exactly and say won anhwe MPP for anhwe na nea egusu koi won pempam asania ye kurom ye kan eba no na won pempam na won hwe na won atoa na won kan si a ne ebeba ne se ebeye easy win general election ama mahama omre ho kra ebeye easy win ama mahama omre ho because ne ebeba ne se NPP fo woto aba no bebre na bedi yaw ewo mu nti yaw di nti onko enkoto aba no ono onto mama hama but onkoto nso nti obohun se afei MPP fo abato no we count a wo beba fam na NDC fo no akoso no one winning election. Fantastic submission and all there. Let me chip in this. NDC for near Domonum back on say, and ya dear MPP for be 10. So, my video man, so say, Ura Mahama, yeah, no, you're 10, yeah, obedio man, so and say, Ura Baumia, you're 10, and your mama 10 back, and Ghana phone in an more 10 years to me, oh, yeah. Yeah, say entinanka say wotumi esiesie saa watimi wakamia start ebeya enyandu mpempen so no na campaign fo a general council fo no etumi frɛ no wo solve asɛm ne wo kan MPP fo no bom na so wode ma Bawumia surely and another unim nice of me and a submission nyina eye Europe Alancha Martin so can another memu
Yeah. Say obiya so say o man na tete apro. Anamboa. Enti ye de hye ne nsa ana obeye. So owura ba omia so ka ho. Okay ho. Ese o man na tete apro. Owura ose kotomi am ofa so ka ho. Ese o man na tete apro. Ene mo fama ni odi ache na man na tete pro ne. Nia odi achire. Ai. Ba omia. Ene mo fama no cause ni oba bia nya de obetumi aye ne yi. Ani. Say ewura. Yeah, ewura Mahama. Say hu no, ye hu na mamu open. Good. Yeah. Ye hu Mahama. Yeah, or no your deputy, no be your captain and kasa. Why deputy as am your captain and kasa ye hu. Enti sabre the deputy no. Aso my captain na hwe. Enti wonim se Bawumia enya nod na fight no ebe great ebe fe papa say edu general election na ebe fe because MPP abedi amammu no so yemfa say Bawumia aye deputy captain now Mahama be deputy captain esan be captain ankasa ebeje omampani agua ne tena so ebu oman no obia wo Ghana ha ehu se ne amammu no ekoi now Bawumia so ababedi vice ono so sesia no opeso obe captain no abekita mu na odeko no obe president ankasa enti se eba ne se satu no wonyina rekọ na wakoye campaign a ubo me history amesumebo history obia woni nua history ewo ho odi obia bebo ne de wode begun saniani adwuma we be perform we nso adwuma obe perform ye wode abegun saniani NDC ade bakon a wokan editia MPP ne asem a wokan about won a efi atifi mantemu a wosi won MPP for emma wo chance da se Bawumia enwini a NDC for ewo ayi gina so wo campaign message serious one a otambia wo ka se MPP for eye Akanfo party enti wonfa sebe anwunafo anase eye ntafo emma wom ayinimu enti obeka se asem aye kan ye no ene da ho na nya de MPP sa nya kan ni a wo ma obi akwan ema ne meye enti sabri abanesa no MPP fo bomodin ni otimi yi Bawumia na chese sa nhihye no a NDC for the ato e de ba be campaign wa kele won campaign message no enti afi message bi ani obiom ye obeya ne se afi oba behwe enwumadie niama wo ye na eba ne niama MPP ne NDC ye nso a eno so da ho fine nti we edi enim we de we so enim we de ekuro nie bahanie won fantale animu ne yenkoye anim. Okay. And another ena echre adwene SRC kruni ena bahani ye fantare ye anim neno ne kwasem ne se fufu party no full festival no ebeba so enti no yebetu na mo akọ bia bia fufu no je se hwa enya children service ho na yakoji Amanfo adwenkyere na je se enti obi a hye ne so na yebetumi akomu ye esa yebetumi akomu esa ye mfa nchia kese Emma CA Akuffo so no CA Akuffo okay CA Akuffo ni ane Akuffo crystala wo na translate Bible no efi brofo eba tree na ofie prede CA no CA Akuffo ofie prede na ne ma ni prede form pani bi aye maybe ti say history hub ni museum kese passion na nunyam na me susu se eye kama akebe ya yenye history na nanom abakwasem ne ade fangugu na enye kama yes na konyo otena mu de translation no the typewriter ni nyina omo de display ho no kama e prede oh sir yeah e prede me omo frame ma me ko ho no me ko hwe na omo be fia na sisi ano bibia na iska to omo mra na omo tani mpanyifo nkasa na ye ntwetwe ho nkomo hu se program bi gu kwan mu eba ebeka abakwasem ene ade ekwapem ba bia efin ba bia ye ko ene sene nyamesom eba ha no unze dan owura John Peter betra ha no ka bibia ba bi se Amanfo se na o ka no kre papa obi kra bi se me wa di ahe aya wo misasa was wa di ahe na unze na fidudu o unze abrofo ba be si fort osha fort yes ni bi ekwapem James Fort ni ade na ekwapem so ya fort ani of fort ai ti no na episu papa na of frame
tutu hama na me am say obesan ababio na oru okode mo de nema egu akwan mu na abakwasem egu apema ho ne ade na aba nti no si akrofi ne ma ewo ho ebi wo Germany ni ade na ode no question mo say si akrofi ma na ewo Germany no ka apema ka sa bro abrofo sa wan ko fa brofo sama anko ha wo German kasa no ka apema twi no say okrene na Edi kakra. But okrene ko no kan because okre kasa ni German kasa no eya fam. Oh sawo. Na okre Bible no ochenachi ye be ko we no edukrom no. Se omo de ma wo mo a omo be ni easy amaye. Yeah. Omo de ma si akrofi ma no a omo be ni easy. Edi amaye. Although some ntumi nka okrene se ne ye kan no. But I think their father's spirit is in them. I'll be to me Eddie aye. Intino yemo mabaso. You be call honum. You know Ra Gideon or Ra Korean be call honum na ya kohwe niema honum ne ade. Oh yeah, Akuapem your history. Akuapem your history pa. Rich history. Ati let me say ya for Akropong kakra. Let me say yensre yenra MC. And here municipal assembly no as a sum ya by Akropong okay Bobs no bebre ewu Bobs no Akropong krum sabre no bebre ewu enti e bresre yewura MC na Amanfo na onfa mrante mfa krum na wonhwe se ni Okoman eken ye boa se ye boa ombetuma ba be yi anu se Okoman mo kan mo boa unsa da no ye kan obosumase ajanan no na aba aha se aba mesisi akasem ti de yewura MC yesrew wadawroma ese anu berebre ma ba to Akropong kro no ase sum ya bam ye ba be di odwura so dom be ba kro no sanete je be sire MC dan odwura launching se no ankasa wase ti ye be sire na ada na ohwe na nkane no enyina so na de nyina ntumi nye kama loro kwan no so ye wo eye okre no em say contractor no so aprapra nyina wa sha ase na ensuo no gugunti yenya abotre kakra emfama ye ho ade nyina betumi akọ na chese ensuo no ebeja November o nti no onhwe na onfi ase ngugu na ensuo no eye we a na ade nyina tumi akọ kan me no ka say African leaders nyina Asia no mahwe the weather the climatical change in weather no almost puma sebre na di net 20 weather na sesande a se hwe ne mayi esi nso beto akopum November good and na ayi anopai no yo ankrata na ba dem say Ziggy ene emrante de my makomako 14 and then ye nche kra ye boss tell na yes ye mama fonti ase se and then ye be call rounds ne Ziggy ko ye ti full party no ti ye be call the my wife okay maybe and right call no oh you mama kanfo no o kan yampa so tie o dia na me kanfo no kan yampa ene kwa ba ko ne ensan no nchro no ene ba ko sa won yenko abrama ma yenko ba pa cuisine yenko Victoria Street yenko okronso ase ye adoso yenko ba ko mi refi Unity Food yenko hoye yenko mama akoye onim ze nra mani dibio anwumre na tea lights wan bi na me no na brodo nka ho president didi ena me ko na me yire aye brodi ampesie bu mienu bi pe no no radio no ne ma ye de no radio no ne ma ye ho adodode no nchen ado no ha gigi aba o se me ba na Ziggy bom so bo bi na tete odwoko aso be yes skirmishes ba emedu ye okay ho adodode no ka sa aba ntinka nya no pe ya asa na Ziggy na numa fu enti oma kobi nyima no osofo agenkwa nyi a kobi de baba ehwe na onye nyima okay ye be ko ni nyina na bia fine now ka say test mic bi be ko so test mic be ko so na no pay enti say pay de ba omi ayi Alancha Martin de na wo mti no ABC News o say so help me God Alan
throws in the towel. For I see a Toro. Alan throw in the Toro. I no question. No, there. Me abandon me to be. Unipa na mi srona. Alan. Unipa na mi srono. Entina why a shock no. Ono ankasa mu no je no hu di say. Yeah. One the first will be the second. Na ko ba so di third no. Oh yeah, yenra we so ya adwuma. Kennedy Japan. Oh yeah, adwuma pa. Oh yeah, adwuma pa. Call grounds more. Call grounds more. I say Alan throwing the towel. Send the nya baby. No, that be me ka say be me wan say wan kan your kan ye ya. Anka ne ho be me wan. Yeah, anka me ka say me speculation no entimi amko. But senior kan ye de me ye bi a minim say besi. Okay. One more bi no I say we need to punish economic crimes through fair and honest justice. AG Fums. Attorney General Ene Kasasa no say one more say esikani ade form nsem ne ade na say nyamra bi ase bi betumi atwom so ana so bi di nyamra nsem na sika bi fa nsem a ase timi twena so. Akra. Yeah. Wo na okita 3 nkwan aben. Ene ya to asi wanim. Ena okita 3. Aduane sisi wo serve a wo say yenya yi fufu ne ade nkwan ne gusu menwa fufu no so si wanim a say ode nkwan gusu eden na otwen biom eden na kasa yi wo ya Attorney General wo na oman mrapon nyina no ye de ama wo na wo hweso na wo utu ho anamo edi se bibi wo ho ese obe ya me a wo kasa asem ya kire me sa mra no me kofa we eden na me metimi aye afasa enhihye ya wo pese o kan se obi a odi sika na se oye niama bi a ode say oman ni sika na ye ntwe na so me sa asem ya wo ka kire obi oton tomatoes asem ya wo ka kire obi oton jaburu sa asem ya wo ka kire onyen dey Oti ade no ho ye enti ne de ama no din enti ne ye me elder bi na kan o se adwuma na din enti na ye adwuma nya din na ye okay adwuma nya din no ye okay din enti na ye hi obi a ye enti ne de wakosi o se ye enti onya ne oka no na se bibi wo ho a obe ya onye fiti mra nkrofo start di o man siga ye ne avenu wahu ontu ho anamo okay enti ontu anamo ase wono mo ABC news no say my government Galamsey ban is yielding positive results. The now the Akuffo no chese. Fisi MPP aban ba e be fa aban dwe etra so no Galamsey okono na aban de no kwani nyame anim e wa ko papa na o hwa the results say emfaso de eba yemfase da ma o mampani na nado danko Akuffo ado be ma boada nia okano menene ya adwene esan se ka wanfasa Galamsey nhyi ebia mane ade a ewo mu se ontumi ntu ase krai nanso eyesen kra okay ano amma anka this time yensu ayenom no anka ebedin se Galamsey shey amma so ewo mu se binom fakwati kwan no wo ye ne ade nso still ano na bamu mu okan krofo gum se wonko di sa dwuma no se na be ya oman anka this time yensu yenkoko wadua koko pa ayi eduma ba brim edi be 7 years 8 years fe na wa started till no boom no na obi akoto ho se Galamsey no akotu ni nyina agu na de wonim abaya ebetimi etu Galamsey asese Galamsey ye tu ase sa ba na makoye adwuma wo mamam free sa me na me ka kire nana makọ wa se Akropong for the last 2 years no hwe na me papa so fu bi wo ntina me kọ ba na okodu owuram ufi abinchi ewura wa se Akropong wo no ochi krum ne chechewura ne mo ne ade no ajei ho na hu say yes ebo down asemasi consignment eti no na do em say otinkran bebre o ura chimamu a won ura chimamu a aya na obisa ho fa atiwa na wuram obebo nsam sao yetumi tu ya kwan no ho pe na ya ka kota no na Amanfo na no mi kodu ho a friend filling station bi won tu otumi say we kura filling station no wura ase some pesika
how hena Nyankopon de dom ye say na ye tu krai e na ye de ye oman no ye anka nya yi na mu no ye ankasa ye koje edin no ye ko register in our name say ebi akwaku mensan date me na me kwa akoye galamsey na ya yi enso no na eye China ni na ye je ama no phone ha ye no na ye de ama no ono so de ne chamfan no kosi nsu no mu a so no onum bi wa ha enti no emfa no ho no wase no poto owi a no waja hoko ukokan no atwetuo nanu by China ni bi security ni okotwetuo e de bo abofra 12 years pan wakum no wahu sane ama no na emmoa yen abibifo se yen ye betimi aye ade no me de ama broni se je ya oye nso a no wase ona ade no I say monitor the ye no you I think say na do so e kan no kwasem no say abrasi kakra ye jane saade ankap sabrede nkenye okay daily analyst or say Alan chickens out chickens out and say Alan Chamatin nkoko na pie ti dede ye ni nyina no Alan atimi apie ma de nyina akọ eye enkan Alan eno achi no I say Major Derek Odro and Okasa Ohana was say leaked IGP tape no a probe should we should have been held in camera from onset. The probe no should have been held in camera from the onset. Me kamen ko kra unse da no na me ka se kamen ko anka we hu anye wo bedwam se na anka wo beye wo outside na emmeye dede say unse baby ade ne kono ereya say eya say o baby ade ne kono ereya say sisi a wo a record e no ene wo so akoka asem no ene wo a leak tape no sisi anungu ase no eya ye bebre hwe bugri na bu sisi a yes chese wampo endra na ye sister radio station bi anadwo no wo bugri na bu voice o kire se wafre IGP afre no ma IGP SAO abrante no aba wa hu no asan contract no nanka no bugri na abu ohwe kwan ne se anka IGP beka che ne se wo chefa no aye ready ni ade but ye no wa se wanka chefa na asem mu na mu no aye ready na no kan na che say bibia koso voice no oh boy and bugri na abu was spoken ana say wotie mpanyinfo pa edi omanim na omo yes anu a ma unya yirehyimu wo mpanyinfo mu bi wo bia no kware bugri na abu pa so hene esan ye wo friend den chairman regional chairman na wotie for utie mpanyinfo pa wo mu hia no mu di nkomo bi na nima bi kokoso ne ade no na papa just say won a anka ibeka se wo ye mpanyinfo a ye hwe won anamon so de atu anamon sesi ya se bugri na bo obere hwe na ode asua ne political yi na watimi move ahead a hwe ne awaye what disappointing pa kono totally what manipa kono vision nyina say nti nipa misuani sa note ni suban ni obi no kasa secretly wa record no say una de bayo say nya una de tape no bayo obi nim wasan yade na san kosi so say ai me ana me record ye na say ni sesi a papa yin so aba tenam ono so re kansam no sani ansam no konde anim guase o. In fact, me papa ni wo mu bi anase me wo fa ni wo mu bi anka ebe how me papa yo a daily graphic no na just a premise fuel system automated na just a launch system bi a okwakoto fuel ana petrol it's a sabre no o mutimi mfojiri ni bio fojiri bi entimi ma bio nti o so to 20 obi na koto fuel o so to 150 en kan 1.5 so no more than 15 Ghana then 1.5 sa and we mama ko nanim kakra bi fro peduase be pono kai na twi ne mu me fuari
na mama na odi ahonhare sim no sane ye no kwa no say crash because me to 150 ozo mama sorry me say 15 no say o show me car ya 15 cedis na me de 150 ni ma so waje na 150 ye gina hwanu ma ye ne crash ne kasa no bi so ba say auto 2000 o mama no 200 2000 oh wow o mama 200 cedis and e dey ama no yeah. And inti vice president ye mo na baso papa say Mr. Degeta owura Degeta what this anime nyina gugu akwan mu a ne ma nyina etumi koso esa so de ohun suka oh da bia fe na me hwe se menya bia na me ye me housing project bi nti na no hia me sen car no nti fe na mo na me hu se no car no so hu hia me cause akone abadi in fact no kware how me no say medical program bi am nkwa mintimi nkọ na sa ahemfo no say national house of chiefs mamo cars nkitin sa matrix nkitin bo won hin me ade ba kwa ya me ya say be won sofo na odi line mu adan ya okopeka obone clarika sa so le betumi atoka nti no mo hwe na mo mamo bi na ade nyina ntumi enko me hwa say bia afi nkọ na wie na me the housing project in be wa ho kakra na mape afrikitu abi na nti yemo owura Dr. Mahmoud Bawumia digitalization the guy is good there and I say mo for man shenensa no man nyina nko digital oh me too bi baby ametumi ato ametumi ahwe no mato ama no eye bra MPP fo mpanyinfo atimi ayi na si ho say wa be flag bearer na oni mahama contest nti afi mi tie mu na me hwe na ne digitalization ne be boa me a na mato ama no asoro wonu ma daily graphics wonu ma say special prosecutor account na ofrizi ye no yes yon fama ye ma Mrs. Adapa no o de mu ma no sanji na ade biu bon ade bi wo ho sa ayi na ekoso wo ho no ma ha o me kakra se nipa no se sika no ono ani sika no abo ho modern anya ana se den kwan of aso nyan unya hu ye unya nya nyina so ye enso oreka se friend se katasehye sika so ho katasehye sika wo ye sa na origu ma me nani mu ase ewo bra wankasa wonya nyina so ye afi na wo ba hwehwem kwan a ofa so nya sika no ene kwan a sika no begu ho wonya nyina so ya aboa no bewu no hu ya ye mbo na wuto so yoguanfunu so ati ase nti onja idin na wo de frefre maame no na mo no onu fa mra kwan so no onye na ade enti na no de mi hwe niaba screen see say ISIS members caught on camera committing a torture. Let me say ISIS almost come home you. Let me say omo ne dwumadi omudi osum ase na me say ababe to pepe mu ma obi ISIS foi awudi sem nyambransem ana je say camera na capture wo mo nti say obi ahu anim ahu se wuni nti afa ye betimi atu on so sa ye bedam panyifo ase bedam panya won fa bintu Ghana ha na say o se ne yakọ ni ha ne ka Amanfo nko a anka sebe ye nso nka ye nti ye nti nipa ya chicho mo nko a eno no asisifo omutimo odin upon sem we are say ti be bi o de sani no yo anana yewura okuja to ablakwa osan kasa bi se say Bank of Ghana saga no I say $400 million bi so asa unity di ho no man so ase mpanyifo hwe no mo hwe papa na say ye hu sa $400 million no I say uncovering the over $400 million new Bank of Ghana land saga na je say kuja tabra kan so kan di na say ono no otanya evidence otaya nhwehwe mu pa on say na ye kan say okuja tabra kwa ene friends abranti ya na no bo ni din secretary general secretary Fifi Kweti sa mrante no in fact wokeka won ho pa na me hu say ono won sa benu no ene Zanato Rollins won sa
one pages and one were the future of the NDC. Yeah, they are going to be the future, the next generation for the NDC. Say, we no move you are Mahama ne Esiedun Ketia ne yinumo if you no more. One and our baby the future generation for the NDC. They are very, very good guys and lady. Zanato Rollins say my respecting a pa or since our bar so no if it has an anchor or ye no they are announcing home, but MC will be a tuneful Emma Otonu down. Sisia no she said I will see any political you know was susu say an shempoa na Mahama Akwako Bonidin Eddie Ababaye ne running mate. Okay. Yeah. Okay. Zanato Rollins. So on say and the voter trend, you know. Or he say uncle kuje to abrakwa betimi ababaye ana fifi kwete. Betimi ababaye say anko de ana so opo bia de a ene na Zanato Rollins e betimi afeti in. Okay. Yeah. Yo. Metro Lens no say let peace prevail at Duejiri and said omo MP no na o kasa no MP. Yeah. I didn't know how to you me ref in the process. Say let peace prevail. Frank, another don't pray. Yeah, as is all my peace. Eba honomo. Nan on say ye yi bebre a watchere wase. Nano na minimum po say sana ochema no sa ayi no obi ade no ho. Okay. Kotoku bosome ene your friend Dempo achim kotoku achim bosome ena ne woye 3 me wira fi de eka ho no en sa 3 no obi ade no ho obi an show obi ase inti na che say in all no one shada ni ti said the ayeka okuapen hene no wonim sa se achi hene na mo ye wachim kotoku achim bosome okay. Nti na nya sanka na menim sa wo be chire mu na ma me hu sa okay ene se enti se yandi ya said ya yandi eti mekai the other ayi no aka ho se obi kai so betimi afraye na wakai na tifo ehu sa 3 client no one na wo kita ochiman no one na wo kita ochiman no enti se ware arehwe na asumdwe abaha wo momoden wonhwe na asumdwe enso emra ho na onim saa yi nyina so ebi so esore wo we ni krom ho road minister okay ni krom ho yi gidigidi bi saa ekoso ho saa dindin ni nyina fa ti said ya we de no eti achim side no de na nti ya besere won se wonhwe na mpanyinfo a edi hene wo ho anase woye MPs ne district chief executives wo ho no wonhwe na wonfa ne nya tutuye the informer jare Amanfo tibrofo public condemns Mahama over you ready the instant attacks on judiciary. The public was almost descended Mahama so papa on Sembia what to me I can find judiciary no one say sabi now the damn Akuffo on the one say wo PMP before the shemwa and justice will be served men's gold victims justice will be served men's gold victims no and I catch them say almost umbinya bibi kama say akumatoye munyina betumi abayenhwe public condemns Mahama over the instant attacks on judiciary no yeah say edra can say judiciary nankasa won sorry akasa na yemfase dama madam Kwesi bia okay Kwesi bia sister ko so wa monokro o de you know o say mi rasen Abuakwa state one bosome kotoku ana abuakwa omo de omo obia de no ho achim bosome ede no ho achim abuakwa de no ho na achim kotoku eso de no ho eziki mu krom no mo nhye obia ase nti yeni ochihene yewo achim abuakwa man hene achim
kotoku mahene ɛna akyem bosome mahene nti woni mahene te sɛ ɛyɛ te sɛ ne ɛyɛ Akuapem mahene nti wonde ne nchichemu ɛwom Ora Brobi Emilia Brobi ne omu family no mu di hene na teacher ni odi hene o ye bi poiso ha as meka baby aso da ne dwurugu ye no ya e wa chem ho no Barima omire fini din achem baby hene ono so yo hene sa okay yo yanko ya numu sa na yenhwe public condemns Ewura Mahama yo enti sa condemn no ne kwanso ya ne no kware omampani Mahama wankasa yi sanka onya kwan a anka mji se on cancer biom because your pain so mukada o aya minim nia epushi wonti a wokan nsem bi a etesa no sebe wa no so kra se den a nsu nyina ewo man mu entumi ngurom ma won no enti se bibisa na se wo pesa wo kan wo yo pehene sisi a wo ye statesman o mine nyina wa be di so pen enti nipa bebre maka achim batabi Barima ponchechiku okay achim batabi wow nyame entone nkwanda mu maye enti se wo yo pehene na sawre kasa na wanhwe sa kasa yi a meanwhile no so over babedi oman so pese yento abama na bedi oman so biom se o man pehene obi bi say e call court na ibu ama no no na info na ewo ho say na atuguba kan no atuguba who can say kra na atuguba bagu lawyers ne kan den kra na atuguba atuguba no abagu santi na MPP fu kra ho yera won say den kra na papa yi ade picture ya do mi ade ba nya correct so ombogu ya 1921 ite na wo twa ho be kasa asem we echire ya na chere se wo kura no wo bae no wo sankrofo no wo a wo pa won no ene na atuguba no nyina no wo side enti wo reba na se wo ba biom a wo ba pa won a ebe support enti nya asem a okan obi gina so ka se ene ye nya nto ma wo kura no wa ba no ba ye sade na nipa no wayan from so because unya medi ye kura na adwene wo timu no o ya yohuri na political way no na mo braba na mudi yeso ebre baba ebedi anya se o mo baba na Ghana no ayeyi o obi abedi o obi ka se me Okoman de me ache yeah NDC lawyers nyina bebre no akobo ai bar association won aye bar association and wo London okay and I won what calculating yama they are just waiting say NDC be winning na on aba na on so ya be form judges na wo ma akotena ba no so na say ye de bar association no e ba be ye say ya won ya judge for na lawyer for no ye de ba be ye say de a eni say na hiafo ahunu amane o ya hiafo ahunu amane o madam we say osofo then obia nansen Ghana obia person your lawyer obia person your lawyer o say o man no ekosa na je sisi ya bam say me yet money bia me so minimum mra emra chi no e de o he ne neba yeah enti won hwe ne ye mo maye na yen a ye ntumi nsua amra yi bi ye ya ye tete ho say ayi won fa won how ma how yen one for one Sunday me yo and the Doma East MP call for protection of judiciary from political attacks and I say asema ye ka no and Doma MP so den na no atum say me aye no no kwasem ye hwe na MP judiciary no ye mo wo ho ban say ne be ya attack bia nkofi soro ana achebi emma Energy Minister tout Ghana's committed effort on decentralization and energy efficiency at Africa a climate summit. I say Senator Medical can say and then penny for two a bibrim ye my ewim bobre 200 mono and na ye Euro na ponso e kan wasem say no kwasem Ghana de ye de ne de say ejina brane pa I say US man panyini
and Akropong and I say COVID. Yade no ase assign apijan ho bina no ebi anya no ntino medical team edin intente medical team no edin intente monhwe o ono nya bi no anase eya se ya ebo no ya pa medical team de ama nti me ne wa ye ni medical team ne de ya hwa se ebi enkan ye ya hwa se ebi wonim se Ghana mampanyin yire na ebi chi ne sesi a anka eno so abaya another politics. Okay. Ani. Anka beye politics de den o mai mu a ye say ye dwene ho a enye enso we on afa ne fala oh. Okay, I say rescind your decision on the limited voter registration. Say that decision no. I say actually and then something nyina no ye Alan de no na makoma bia eba eye emu na medical catch say no dwumadi no dose wo fi ha and I say hey or say VP vice president no commission automated premix dispensing and monitoring system machinery, and I said machine be a na petrol na de nyina no to me ahwena no kwasam okoto fuel pa na wonni mu a yawo na de wonni mu a obebu from answer omo ebu filling station dem wo sika because madam fu bi o Germany ono wonni mu pa mo esi o se mo ko na mo se motor cities na ye ni age ade liter no so to city ye bu no by liters ye mu no by cities 2 ton 5 liter say 5 liter no to say ko 5 liter mama ndika 5 liter no ko no na oni amount no utim dada na mo se me to 20 city how many liters unim nti obu 20 ni ma me to but 2000 how many liters nti ubu a obebu no by liters liter ye turn by liters ye turn by cities nti ano na wo ma wonya sika no okay so akota utimi ka say 1 acre obitumu say 1 acre no say na wom 1 acre say 4 plots do ko say me to 4 plot no ye twa 4 plot e twa ma you say wonim ye twa ma this is 4 plot and 4 plot wonim do ko say me to 20 Ghana 30 na say there fuel me to ofam pa meta na wura ba o mi ade machine bi aba e be boa na say we to later we to see this so e be boa na wo be ye de won etonton fuel no ne ade no wo be ye de wo be use machine de obi be set machine na si obi ko na si o sa nso na nya adwuma o no obu fan chansa Ghana ne ewo no eno ne asem no Ghana ne ewo eno ne asem no Ghana no ye nyina kwa asore ye nyina kwasie da no pa Amanfo gu asore de mo buttons mo deliverance no mo tiatia mu ne ade nanso amai asore ne de ewo ho ba ni sika asem de obi sika asem on fa asore no to enya measurement okay on fa asore ni enya measurement enti anopa ni aba kakra ana yatumi ede ama eye empanyine ni aka adom no enti nana anopa ni me se yebaba wuram na afi yede nkaebo no abre atiefo na afi yatumi asore na de nyina atumi akonkan de ama yenom esa enti no yeko yenim no na ade nyina atumi akonkan de ama yenom na em se wenu beba so enti no yemfa wenu ntwam na ehwe ade yemfa wenu ntwam na yenhwe ade Fufuo festival Jack for how many now to baby na yen copy pono so Okoman Radio 97.1 2023 Akropong-Akuapem Odrano for the first time Okoman Edi Fufuo festival no Edi bro Akuapem nyina ebeye de style bi remember na kai say fufuo no eye free ne hia eye wankasa wasanka dwumadi nyina beba so ewo eye shoe fabric animu a Akropong-Akuapem on the 1st of October 2023 ebre no eye anopa no wotwe till you drop bibiani na pese bia woni mpanyifo twetwe nkomo ana pese to stand na wankata do ton woni ma bia betimi ni mpanyifo twetwe nkomo ewo 0559012454 0559012454 ana say 0246246875 0246246875 fufuo bramieni fufuo style bia
Ayiko. Me mamu nyina ayiko. Me magana for ayiko. Ya from Nana Kwame Perry. Ubetimi from the finest and meme nyina ka chire ne me. Ayiko mre ye dwumadi fufuo bi kra eba wa kwemu e wo Okoman 97.1 radio so efiti joda ekosi fiada. Pramoto pepepe me chira mi day ekosi 2 pm. Ya de nkomo mre bebrew apomudin sem afe ye bedigwa na fe ya kansem ekoso. Omomudi omawoda ene me nche na me no enka na feferfe e wo radio so. Kayo eye ayiko no agye me so say jaye ya from Nana Kwame Perry. Enemy share. Yeah, anti programs eba ana ye de tutudwa e de amamu nti ayiko so betumi e aba yenka na yentire mu so se eye Okoman kasa ensusu no enche bia ononyamfo ebetena adwam na ode no mu nyina abode chidom na ye de dwumadi no etumi e de abrew ha no anopa eno sia na fa pepepe na etumi atofo na ayi kache wuni nana Kachiri be. Ne one be adwuma no. Debut. Also feel like o. Sa minimum. Ah, okay. And yet we na me say unim voice ya. Tiwe na me say unim na. Why? Ghana man hiam puntuo, Akuapem man hiam puntuo, kanko ene nkoso, se we betumi abemu a, agye Okoman kasa, entitie me ewu ebi ka kire kwesi apia apreku, wo Okoman kasa dwumedie so, wo Okoman 97.1 radio so, efiri adwada kosi fiada, anopa no nsia ene fa kosi no ndu. Kachiri me share ne da. And then madam from the cause name family. And then asobia nim pa. Oh, okay. Me share ne da mo. Say awe bi ne latte. Yo, awe bi bo fan. Awe bi bo afan. Eso be latte ni. Yo. Okay. Ntino. Ese latte for mienu na. Be be chi agum. And na je say enya children service kra. Enya service kra. Yo, enya ne ahujo. Okay. Yo. Anopa no yesha ase na ye de mo egbu awuram. Ensuo. Yekodi fufuo na mo yebe hia nsuo na de ni atimi akonkan de amaye. Enti vena water ni ensuo ene no doctor po na apomudin empanyinfo etena ase no agye atum se obi abenu nsuo a enye vena water. Asi Yesu Kristo kan se meni enkwansuo se na oka no vena water ho asem na oka. Oye teacher ni, carpenter ni, oye lawyer, mason ni, Amanfo, one more blaster match on what watching a chin in Vena water, and I did you no more, anoma, one on faithful Wabisi Akaya, ye best show not in yet me a concano. Apomudin and Peninaja to say Vena water dear, open full, why are now tower and one of between Madina between a concan, a day ama a year or into the PB. Ne bitumi abo na de nyatumi akonkan e de ama ye no mo enso fena water de abudwusu papa yo sanso ana me bisa o se sabre why ready se opese wo sidan ana uguso residan niama bebre eguso erekoso e de mawa opese otu ho anamo dia obehia pop cement obehia skimming powder obehia fiber obehia binding wire obehia plywood obehia plaster board obehia omega channel obehia corner mold ni ade obehia nadowa ni nyina no eye adansie ho nwuma asem na making so obehia esa ni amaidia bebi a obetimi anya efo na wani ebetimi age ho na ye papa enso eye CK Asare hardware no na obetimi anya bi wo ho papa ya homkan eye wankasa ukoto abunse ampa wo mama adepa Akropong-Akuapem eho na mo opposite old court house no eho na wo mbutu do old court ho pepepe onsa ebeka wo na saniema onya nyina no obetimi anya no fofofo ewo ho na ode akoye wo adwuma frewo mo ewo 0553 544 257 and as 0241 386 379 ofre wo wa onsa beka wo hye bia wo ho so wo na obeka na kama enu achi no obetimi ahwehwe ensu se bia ye bayi a ye ba bayi odwira ano na meka kire se o de petable kitwa bi si ho na koto ensu na fa ba si ho ana se drinks
drinks ankasa obetumi anya alcoholic one no eno so ebi now there sisi so decorating ne kama ensa ebo ene ne ambo nyina no obetumi anya bi ewo ho na eno so waton ukwa obetu ama wholesale wo ho obetumi anya bebre na de aba besi so eno so ebeboa o ama wanya sika odwure emane ntwa wo ho se won so wo shop bi deda na se mu ayehwe ya akọ CK Asare Ventures na koto sa eniama ibi nso na fa begum woman no to football fofofo na nso koton a watimi anya ho ebi na de ahwe mofra no ewo fie wo manfen ekropon Christ Apostolic Asore dan no ho na wo butu okoho a bibia ebe kama obeka se sana okoma kan yo sa na ete ipa cho from ewo 0203 967 574 and as 0246 524-746 ofra won wonsa ebeka won komo bia nso ewo ho no woni ubedi ne kama okay me san eto aso ede amaude a na me de SB Anointed Automobile Services won aso ye na yedu ukwa kotokai anase watokai akai eguso hawi die bomodin unim ka no ne ha no kra no a o de bomodin na wonto ma ana se frɛ won wanka so ba beto no o de aba shop no aba be diagnose no ahwɛ ka no maka tro se SB Anointed Automobile Services akofa machine bi aba very powerful, very very powerful na what is car no so a na wo bɔ ne ta bohu na problem wo car no ho nyina ayi aba begu computer no so no mahu we ene ha car no na ese wo to hye anu atahye na ese wo ye ni ye no de hye ho a wo aye ni ye no de ahye ho kama bo na fe wo car no anya hoden anti automatic transmission repair wobeyama auto electrical works bia ewo ho engine overhauling wobeya alternator repair ni nyina automatic transmission programming control board system ni nyina wo ye control board ho adwuma condition car ni condition ne bontutu en inframa hyehyehye bi esa gas ne tenam kura emfa ni monyam ma so anti na ko no ye ni yie mo na ye kama obe change wo no waye bibia na afi won se ka no afi esi kwan so oboso atecha na wona wa na worekoi enti bomodin na fra won e was 0558 476 979 ofro ansabe kan anase 0241 992 490 wo Ebrew Christ Apostolic Asore dan ho Ebrew Akuapem asa na mikanyo Christ Apostolic Asore dan ho eho ene obutu mpacha ofro na fa ka no ko no one service na ma ye ko Ebrew na ko service kai na anopai ye mfanto mpanyin anim se Okoman Fufu festival no kwasem ne se adwehini asifam enura me wo ha ye be ko fie na Abrama mama ko esoma ese ase ye ne wo ha na ya tese Fufu festival no nso ewo fufu na ye meka nche no na me se meni owuro kode ye beba na ya bedin ko se ya mfana nko bia mama nkasa no asem beba dabi wo se mama ko na mama ko kan wo se Fufu festival ya mfana nka ho a mama nkasa no ho okọ asore so ya aka etino owuro kode we aka we dia ya aka kronkron obo na aba no na Fufu festival no ebeba so on the 1st of October 2023 our shoe fabric anim wa madu shoe fabric de na owura Jeff na Mrante ni nyame nchia omo no owura Santu aso ye nchia no ene ye owura aye afro ye nchia omo nyina na Fufu no eye free eye free wa fa wasanka bra na beje ye twa to mama bem ane wa fa wasanka bra na beje nipa 1000 ana ye hwe se ibetwa Fufu omo tumi adi ade nyina tumi akonkan enya Fufu no kwa enwom wo ho ne ade ade nyina tumi akonkan na aye nije kama 1st October Okoman Fufu festival no betumi abaso ebia na pese wo to stand unze hajiji no mo to nema hajiji wo nema Auntie Nancy o nema Auntie Anita o nema Mama Doris wo obonka Jesu onso o nema Ajadu o nema ebia opesa yes so ti ase da bia nra okofa yi na o chia papa yi friends papa ne friends
Orani channel hey DJ Yeah. DJ so one niema ti bia be say to stand na do niema gu so na eye kama tena bia fufu ne mene no enko ye den ma wa be your friend pay for 0246 246 875 0246 246 875 and I feel 0549 012 545 0249 012 454 0249 012 454 na offers our numbers here on bejo so na dey net me akonkan the amount Okoman festival de no kwasem ebe phone be di style bia na ibi di ntia no pa no otwe na ben na shase ajoabene anopa no otwe na fufu no esimu na dey net me konkan ho na ma pick red alert bi say school baako omo try exams na ofra baako yesi say school fees o say den yo enti amana try exams ni bi ai te bi say o chan papa nkasa mra no meka na nka so Okomanfo na eka sa ofra no won't you school fees I didn't know say we deny no say man ntro exam man ntro na owi for the school fees no come on papa say fako na jebra won't you so onko na nim ai want you uncle and besre yeah edamase anopa no ye ko monke na no de monke no French kasa che say makoma aha me na me ka say o say manenka wo monke me say akoma say obi ayo obi a manenka minchia monke panyini no wo mo na eba ehoma edisua de textbooks the whole Ghana publishers ni na no womo no musi omanan wo Ghana wow publisher bi a trobuka monke na ode ma no na waton na private schools no omo chairman ne master to ne ndo ne ba ne be kan ni zu ha no ai we dey ato nanim safi with textbooks ni nyina if you basic copy my SHS no mo omo koto monke na your number one stop shop for all your books and stationaries. Yes, stationaries. Monke books and stationaries. Omo Akropong-Akuapem. Okay. Na yempa ni agidi se suku ana adisua no ne fapem ne so be kan ho papa. Yeah, no. We believe that education is a fundamental right for everyone. So our textbooks are very affordable. Okay. What you say? Papa. Send your benya no monke no enkrankra kwa wonya ne sa. Tema kwa wonya ne sa. Obi we nationwide. Obi adi achinya kotobi no buy no kotobi so monke no say Okomanfo mo kan ntemo nka man say misika lore fe. Emo fa be ko manim afi. Enkoto books no wo ba bia textbooks no. Any stationery pen pencil masset enkoto ba bia monke omo Akropong-Akuapem old court ho na monke fo no wono mo ebutu. Me no ka say promotion. Okay. If it is 1st September no and if you say a promotion no e be 30th November. Okay. 30th November and I'm on care for promotion e be wi. Okay. Na nyame dom drive no om na mu kuram. Okay. Om na mu kuram. On kita mo drive ni monke for stationaries any books no. Wow. Monke books and stationery drive no om na mu kuram. Wow. Why are they? Na hello no so bi abesom. Hello no so afa hello na ba ko bisu be wuro man dey 10 minutes per 10 minutes per na obi ani be jon. Wow. No so obi ba besom. Wow. I say ekoye ni mu a nesa great. Nti monke wholesale and retail about stationaries na kasa pens, pencil, eraser, calculator, A4 sheet, and notebooks, exercise books ni na no ye gibre and kama your Akropong-Akuapem na obeto ade bia wo ho a fisabre ya akọ textbook na obeto pencil pen uton dodo uton nketo mu uton akese mu ye becha wade wow na me akwaji achede ni bi di aba awofra na macheobi fra na macheobi ye becha branded t-shirt t-shirt nya ne Ghana ha da bi abuchire possible ni sano ankasa school bags etimo fra ne kanjo maame no se ombeto school bag amamo a omonko monke. That's it. Branded school bag open near the announce ebo achire near the okode atim so ni nyina ebi e o monke fi caps
Nina yɛde bɛkyɛw na nkɔla no kɔ school ana ɔde anom nsu ɔn sɛ wokɔ school anti sɛ wokɔfa obi ka kɔ nom nsu ɛsɛ woakita wo de ɛti twaze na kyaze okay twaze ne nkyɛwaze ɔmɔ nkɛ ne ho asɛm books and stationery ɔmɔ old court yɛnim ha ya ofie yɛ Victoria Street na uwuram kakra old court hɔ nom a wotha agoprama kakra ka bi ɔmɔ ni so ɛhɔ a na bibia ni a wo de sɛ ne de phone abu 0551 829 365 0551 829 365 and 0550 609656 and 0207 225048 monka de yagiri se obia betumi asua de tie homa no papa Dominion Herbal Powder efi Dominion Angels Dominion Herbal Center womo asoye Angels Dominion Herbal Center asoye na mo sebra na beje Dominion Herbal Powder yi na mansuo no enye na fabo no guna 250 ml insu do sa no a na no manopa ne anwumra na de nyina atumi akonkan de ama wo anentino what stroke diabetes high blood pressure how wuti ebo dwen madam for sin timi bonus opeye na ni on say onyankopon ekọ marathon wasi timi bonus asuru twasa wasi opeye na on say nyankopon okọ marathon asese na ni subiri no na wasi ohwe ma asi tu gara mse wona na ase na wasi hey ani o bre ana okoto Dominion Herbal Powder no mo ye pan ekọ wow ekọ etu ayira and intino why yare bi tete o kran kro yare bi do ohia Dominion ointment and afi wonso wachi mra mo wachi nkase ya wo ya ho tutu ni ade ni aba no Dominion Herbal ointment na no baby eto aduru bi obenya bi na Gapson Pharmacy na there ni emze Mr. Ointment bi ba Ghana ha o de sra ehihia se asa wabodam na Dominion Ointment no te say won te kura se wasra na mo se de be ye ohun adwuma no ebi wo ha na ehihie o o de kan ho a atum say yes and before say aduru anyo and say aduru anyo and say aduru ehihie na and ka me honam no ntumi sa and ka okwa akokwa na ka de bonyuma na frankwan no na enso aye nyono eti Dominion Herbal Ointment Dominion Herbal Powder Gapson Pharmacy Kofrodua Delight Pharmacy Kofrodua hina na Herbal Kofrodua ana fe aburi ayasumge fie wono mo ana so me na Giza ana nkran yo kan shi drug lane ana 14 edu mampon ana dora ochre enso mampon bibia ne obetumi afre 0543 15 8195 0543 15 8195 ana fe 0245 588266 Dominion Herbal de edi papa ana makanfo edi ama wono Quick Credit and Investment Micro Credit Limited Quick Credit and Investment Micro Credit Limited say Phantom Penny ni akado mu nyina nim say wa pebosia edi adwuma bia bro ma so ye na momo na nya bosia ni bi ni onya Ghana card tu onsaka Ghana card ne pe entwentwen so onsaka na nopa fra nopa awia from awia anwumre from anwumre ne wadwuma no se ne ekofem fa no omomo na adwuma no fa na tamapa emfa infra and the Quick Credit for say from ewo ye 0302 200 390 0302 200 390 and 0596 928 33 Quick Credit and Investment Micro Credit Limited was a lending made simple. Offla Construction and the Real Estate Offla Construction and Real Estate obesi dan ne abon 7 the amount so dan efa eno ane offla offla na sade nyina akonkan e the amount na woso won zampa woso obema na obema na sade nyina tun akonkan the amount dia offla say blocks iron rod cement real estate developing afi payloader servicing and afi general construction afi wadaroma open tracks the best onema edu akaginamu a oba obetumi abona de nyina tun akonkan e the amount offla ewo ye amonochrome obosmase na kofrodua offla wa monochrome obosmase na kofrodua bibia ne betumi afra offla construction panyifo ewo 0552957198 0552
957 198 and after 0594 635656. Offline construction and real estate. Or your property priority. And then anope nana. Ana anope no kasa ni nyina no ye de besi. Ntia ye di kan kase fufu festival rounds no ene ye ni Amanfo kotwa bom pa. Enti no Abraham ma onhwe ye nim. Mama ko hwe ye nim. Ofo manfi onhwe ye nim. Don't mind your wife. Don't mind your wife. Onhwe ye nim. Muka onhwe ye nim. Abraham de maboso dada. Obapa cuisine. Obapa cuisine. Onhwe ye nim. Beba. Oru okore so oba krobi. Twumhene fie ho no mo. Okron so ase. Twumhene. Ni ho no mo. Nyina no omo hwe ye nim ye beba. Adukrom bright choba afiafu opempe ana ba kwesi bo so menya kwan ne so wo afia be komampon akwaburi omu nyina che Okoman festival I pray the down ho no so I don't know na make no no di wura mu na moye no omu nyina baby omu nyina baby oba pa cuisine ne Abraham mama ko no mu don't mind your wife no don't mind your wife oh minchia omu nyina no pay high gg the no pay no baby edidi bia Akuapem mu nyina ready mejo wan me boy no akosu ansa so hu na che akosu ade nyina tumi akonkan perseverance ACP no mu ne ade nyina chichom nyina the builder's choice high gg and Mario omu nyina ne chem Marcus collection omu nyina nyi bia na pay enti asori so de na se nchani be ho no ma odaroma na ayo minchia mamia na pay or send me message madam Kwesi bia one ne ba pa Kwesi na bra Kwesi ne bra pen ne bra ketwa ichia wo nyina na no pay nyamenka obi biara ho na okode bresiam abranti ya tape ni amama yin okay nyankopon kan ho ba bia otapo ne mana we ai ebru careful yimu yo Collins ni din ba kono no ho o kodi abresiam ai Collins azi se onim se oba ba ye osofo nansen mate se esi Collins be osofo se ne brother so azi osofo azi osofo ai che wo be bonu kola azi for there omo nwi na mo so mu di chito Sashi tonso nam na de man so na de oh there is so worry na mo worry fish meat na me say mo ani she da nyum ba fish ni de worry the quality ye be ko ta na chi ye ko akota na chi nti me sofo no me ana me sofo de me asase me mpe so na ya o twa won adapa ni nti obi adapa o dia onu se obe twa adapa me kwa me ne omu ntwa adapa no se Mother's Day edu ni ato alewa toffee e de ama emma wo so papa mama wo so or diabetes no ni akoto handkerchief 2 cd ese ya de che ma seminar adaka ni nyina no uko otomu ho a enu 5 million e che mu 16 okay etemu de momfa monto adaka 20 munyi ba ko mu bia no kra mfa so be ba ho sen alewa no asan Akoman diabetes sorry tinka wo de obeye ni ye betumi aye ni ye nyem na me ye ni ye asori no betumi aye ni ye da bi se una oye leader tini a wo be ka no na mpanyine na wo de ye me ho de na no de me ho de ubi se obi obeka akire ho me ho de ubi se obi a no kwasem ni obeka akire se be pass methodist de edem sronko ana ankae no na mo hwe no mo nye ni ye ankae no ho ne de ekoye enkai no hwena omunye eniye cause obi kura tumi wu a etumi de ball si wo na jeje ensambo de kakra ko bo asori ne hia watch na emfa nkoto emfa mbo aso dem wo ai na abon nsa 1.5 yo ai onu koto watch 3 million wu ye bon nsa 1.5 isi kanere ko manyankopon na me hu da Nyankopon aka cheze onye sikada on fa mre no osoro menim ne pa kwa yo odeko na anope beda wase nso da ase bia eje de krunson achipo ba kusu ne ene nka bo na si nti ebeda onyina mo so ase papa mo me di kwa me da kon ibedi ehia bio bye bye.
Ghana man hia mpuntuo Akuapem man hia mpuntuo kanko ene nkoso se we betumi abemu a age Okoman kasa entitie me ewu ebi ka kire kwesi apia apreku wo Okoman kasa dwumedie so wo Okoman 97.1 radio so efiri adwada kosi fiada anopa no